Grem pa jaz, če ste tako fucking nesposobni, ne, tako vam zbijo. Da, daj to lepo, daj, sem porin. Porino. Ko spim, jaz se tako kar zbudim, ker me tako nekaj zaboli v nogi, pač tam v stegnu, ne stegnu na zgornji polovici noge. Pač ono, kaj je v spodnji polovici noge, tam, kaj so meči, ne. No. Ja, meč pa piščal. Ja, pač v uni mišice me fucking zažge. Tako, gledam, če nekako žak fucking prišel na mojo poslo, da bi me ugriznil, tako, what the fuck, kaj me boli? Tako, za vse, kaj tega ne veste, žak je moj pes in pač zgleda tako. A ja, žak. In tako začnem premikati nogo, pa me tako se še bolj boli. No, in pač ja, skratka, tako mislim... Lahko govoriš skratka, like... Ne vem, In kaj pač, pri ja, tebi ja. pravi. What the fuck, kaj mi Oh je... my god! Oh my god! Oh my god, kjer močan šot. Tu je letelo. Tu je letel 200, vsaj. Aljo! Sorry! Prasec, te pust. Ne. Boost mi je spizdil. Nice. Kreten! Krivim Bog, da... Če mi je boost spizdil, poglej nazaj. Nekaj da fuck je za... Jaz sem na kontrolerju. Pol pa potisneš. Kater gumb je za voice chat? Ja, zdaj si dal. Sem to. Ja, pač meni si da je H. Pa J. Jaz te bom dal like pol, mogoče še obraneš kaj. On my way. Awimbawe. Fuck my life. Ne, Aljaš. Centriral sem. Je m'appelle... Rock. Kaj se je zgodilo? Holy fuck. Oh, what the fuck. Kaj? Oh my god, hotel sem napisati do it pussy, I dare you. Neki tam grozi, neki bullshita, da me vodi doso. Kako the fuck bi te DDoS-o, če, like, ne. Je pač, zato je pa napisano nice ping, ne. Ne, nice IP, tako. Celje. Jaz se verjetno, kaj tasga tako To piše. poštna številka je pogrunto, holy shit. Reš mu, da to ni, da je to tvojih sosedov. Sosedi, gled na papu. Okej, To ni moja, tudi mamica pa očija. Okej, zdaj pa, če povem po pravic, mene je en hotel DDoS-at, ne, ker tako sem ga zajebaval, meni si dal v lolu, ne, in tako me hoče DDoS-at, in tako jaz sem tako, mi napiše, nice IP, pa tam, not mine, tako, who is it then, tako, my neighbors, tako, why, tako, because I'm stealing their Wi-Fi. Pa si res krade njihovi, ne? Ne, če sem bil na kombu, pač, kako Wi-Fi kradu, če fucking, pač, nimam une kartice, ker lahko, okej. Nice. Ker pač Lej to, lahko... assist. Nimam une kartice, ka... Matična nima Wi-Fi-ja. Ja, pač, lahko pa kupaš un ključik nekaj, ki se da noter, da pač... Ja. In nimam Ja, unga, to pa pač vem. imam Ethernet, ne. A si videl ta fucking nasist? Da. Jaz ne bi bil tam nastavljen, da ne bi šla noc. Ja. Veš ono, kaj hočeš. Tako, Kaj misli, da gre not? hočeš tako zbiti žogo in pol tako Aljaža zbiješ. A ja, fuck, mislil sem, da je žoga. Ja vem ti, kako to ni bil fucking safe. Tudi jaz, še clear ball ni bil, like... Je še clear ball ni bil.
Ja, tu pa je, A, tu ker pa je je, že tu na pa je. polovici, ja. Model. Ono, ki je Aljaž skriva. What? Oh my god. Ampak Podli skoraj outplaya do fucking gola in da skoraj gol s fucking, Ne, ja. ne, 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 ne. Skoraj še ne Fucking. nikoli zajcev je model. Oh moj Bogdan. Ne. Oh moj Bogdan. Slaba sva. Sem sekunda ram notification, da tu eni grupi na potihu. Ja, prav, jaz te bom pa bum. Wow, pa če mi pustil pred golom, tudi bi vse branil lahko vmes. Ne, ne boš. Ne dam ti točk. Uiii. Lej, ko To je sem neka jo šel nova odpet. mapa. Ne, to Ne, je bila za Božič dodana. To je Ice King. Ice King. Adventure time. Come on, grab your friends, go to very distant lands. Jake the dog and Finn the human, the fun will never end, it's adventure time. Jake imam jaz, pa tega. Oh, Easy. šupki. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Savage. Savage. Uno, ki Eh. carryjaš avtiste. Tu je skoraj gol. O, se je gol. O, Zdaj, kako sva tu skupaj odigrala? team play. Tako Aljaž enkrat poda. Bogdan živi polno življenje. Pa on sem. Ja, ker ni več volumna v njem. Save, že 2 savea. Vaj, ta se ti je usrala. Ne, nisem mi, to je bilo calculated zdale.